njengomongameli wamabhinqa, njengomuntu onithandayo futhi oninakekelayo, nganifisela ukuhle ngaze nganqomela ngisho ingoma ezohlukanisa unyaka ingakahlukani kungakahambi ngisho uMampitsha ngasho ngathi bena cha songena ngale ngoma hayi ngoba amabhinqa ngangawathandi hayi ngoba amabhinqa ngolahlile ke ngolahla amabhinqa zingane zami zalwa yini zaphuma kwemisendeni kodwa kubalekile ukuthi sasebenzisa amandla bulldoze process nokubonakala ukuthi cha izinto zikanje uBig Zulu nje wakufanele uhlobo unyaka ngalesa sikhathi semaleni ehambana nomfana loyana lo wayikhunga ulokhujana uRikiriki kanye nomfana lo wamaphumulo lo saphupha lo kuthiwa ulokhujana lo ophuphe ngakadumi nokuduma kuthiwa uba nomfana lo lehlathi umkhohli Dubai so ke manje ke izinto ezingalezo ke lezo ukuthi ke kwakufanele bohlokonisa unyaka ingoma yabo was on top of the world regardless of ukuthi amabhinqa noma yini. Ziyabuya eMzansi TV sinisikela wenonileyo lezi ezinye zeindaba bekhuyongizwe Mchunu kulife wakho omkhulu ebomemezela izolo la bezogeqa khona amakhula. Ukhumbula kahle ke engakashona uMampitsha wamposta ngisho umposta eculele ingoma ethi ngeke ngivume wathi yona ezohlukanisa unyaka uqiniseke ukuthi yena akasiyi umlomo othetha amanga. Cela uhlale phansi subscribe ziningi esizanazo asilande kakhulu.